werikiro bwakwa ntuku yaku ya Jumamosi netete na mbere bwega ninguku gwatoge nikiri nteto chietu cheru tha mugwanja na rweri tariki 20 mweri jwa mugwanja mwaka ni jwa 2024 mbeta Maureen Kinya tukiambiriria nteto chietu mubunge Julius Taitumu na ethiritwe agichokeria nkatho Rais William Ruto nyuma yawe ya kuthura nthuki mbithi kuma ntere chegembe niwe Erikumania nawe kwithirwa akithurwa ta CS wa mantu jegie roje aria ethiritwe akiuga bubu ni untu bubwega muno kirenthuki mbithi kagitenio kau na ethiritwe akiuria Professor Kithure Kindiki uria withiritwe agichokerwa ministry yawe iria ni ya ukaria ethirwe akiinyiriria muno mpithukiro cha maitha iria chonekete kwa kagita ntereji chegembe na gutiga antu baba ingi bakwite na bangi na ngurari ukathomba na kinya bangi bayeri ndethia chiao. Nicolas Chabari ni agutwambiriria wetu nkatho nonto bakuona kwa irite batu turi muongo lwa witawe wa miru kwithura twina iti bia cabinet secretary kana bia mawaziri biele ora birari tutumbe tota bunu ntubo chokia nkatho sana turi antu bembe itukwibwa ya kinyi tutombe kuritini kya agriculture nonto kithomo kya ruwe na atu ina thina muno antu begembe not na antu ba Ihembe Central na kinyatiania na pati ya miru ringi sielekene andu arara na kandi na wiri hiyo ngi congratulate kana kiwa congratulations kigiyano kana waziri muteule tukirigira itikiuke thakina kikuni muno rutero rwetu rwegembe no tingwetikia rite bia na bitaya no Inune nkatho kuma akiri mubunge wegembe North Julius Taitumu kiri mutongeria mugongo Daktari William Ruto nonto bakuona ibwega Meru nkuruki ikathina mbe na kuona giti ikia minister na ara tayari Eric Mureithi Muga no mwa baba tari gutwika minister wa mantu megie eroje na ende na kandi na wiri hiyo mubunge ujo akiuragia mbeo mbithi ibathina mbe na ukiriria nonto muthaka ujo ni muthaka umunini wa mianka 32 kuonaniria mutongeria mugongo na kwendera mbeo mbithi kirabia na bia twatiri ndake Eric Muga numwe wa Gen-Z kana timu ile vijana wetu na Egembe South yamba kwithanio thai ina wasiri ora mwanake ndene Kenya kinyeu ni ona nangwenda kuromba vijana wetu nindi nonto goodwill kana rais na kuonania na kwere gutekeleza na ino batu na kwa le watu bonde ba sector mwanya tumwe time abange nonto list itathire mawaziri abange yonde tumiolelie emurikwe na ya murikwa ingwitigiria ikaendia ndi yetu atua mbele na kinya bongo bathikiritie ibaraibiru mwananchi ene osemi na nwe ite kuritira ngwe na baritire mwananchi kana mukenya ngwe na ota na inya na bila corruption bila kuengemea kwithura utekurita ngwira ya irite nkuruki ntomwa ya mubunge ojo ni thiete kiri Professor Kithure Kindiki uratari tokaire gutwika minister wa mantu megio karia bwandeni Kindiki Professor congratulations once more kinyambere uthurwa ni nda wa Kindiki akombochokerwa ikwairite no nto Kindiki akwangaika thirikari yeyire twino atibu nene muno burabwari na no direct kwina wamba na Amboni antu bakiorwa wa mantu asa kahola na muno kukwetu Nyambene na asa Igembe North kankwiribwa ya karibu waziri na tukiri hirarindi no to ere amandi vehicles no to ere NPR no to ete kambie li na kinya kambie lororo waziri kankwenda kuromba neti yorindi no to thirikari ni te kuibanga na tukuithukirwa muno kwe nonto kumantugira kwa yana misukasuko Nairobi wakarande tene waswon in kindly kintu kira antu begembe North bakwenda na bayo chokaria nkatho muno ni kintu kitwa operation thirikari kibaki ibakua saitoti na ngite ngombe na raireya kinya bakamite irachoka kiriene itare uhuru isiathiatawa uwe uri mwana wetu no riko to the tax katukwenda kuatiri wakirira antu ibachokerwa kio ngombe cioni icoke na kinya compensation yomba kuoneka ya bara tutete yoneke na kienda kwibwa no turatu ithatu ithukiri no turigana no to aya support kuma Gembe North Beton Class Chabari
Atongeria mwanya ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi amwe na Kinyakari Kinyabone bethirite bagichumiria na gukatha Rais Ruto kumana nawe gucokia Profesa Kindiki kirigiti kia uminista aria nande ethiritwe agichokwa gutuika minista wa ukaria bwandene doketo iria araria ukabere baugite untu bubone bwethirite bukiguna bonene kaunti je ya Tharaka Nithi na boria Profesa Kithure Kindiki ete na mbere na kuritira Kenya Ngugi. Tuthiete bwega nonto mnda kurikio tangaza cabinet ya Imbia ya 11 na itoko musokera katho mbinge mono ndio marepo Tharaka Nithi county nonto mono bo tucokeria mwana wetu Profesa Kithure Kindiki tabura twa murombete ninkomenya mono tikamucokirie nugo rathikathite maromba gacokirie nonto Profesa Kithure Kindiki imuruti wira amunenkere wira ya kuruta na miruta bwega kinyoko na ifo turakira twetegeti mono research yao Profesa Kithure number 1 ena 68 na 70 something number 2 waronde na nama 40 na madhate na wacho bakinya mitandao na kila gento kio na kura gonto kunde mitandao ni radio ni kila mahali hata parliament wacho bakinya parliament MPs wote wanampenda wathi Kenya yonde kuma northeastern kuthi coast kuthi kila mahali bonde bakara kulira baraira president kinyo tukano mugachokia Profesa Kithure Kindiki ibwa no tunatwigirwe na thikerie amuchokia na ndira ku represent Kenya yonde na rira ro thamantu mega akegea sifa na president akegea sifa na getithia thirikari wathio Tharaka Nithi kwa tugikumia tukamya mwana wetu ari nara atigo turinga ndiguru tukendera go support thirikari ende tutakore muikuga na aramantu makuthi nae na gintu kini nkienda kuga kia mbere ni kwira president thank you nontu endelea jenzi kana youth metu maugire ati thirikari ena thina na thikiria na atatuika mutongoria wa kuthura na gwatuika ni kugite atongoria matikuruta wira na makuya mbia cia wananchi mbere president thank you nontu na thikirie na natuthomithitie ati utongoria ni kuthikiria rira warekebishwa na rira wananchi maria ko gintu kia mbere kumucokeria nkatho nontu akuthikiria youth wanaria antu mamange maugaga youth ge kubitia president na thikirie na abuta cabinet yake yonde na ngwitikia ati kuthiriria cabinet no aegurukite nontu thirikari antu wengi ni manire into cia mwananchi ta ciao koguo no atwire president endere kuthikiria wananchi ura makuga na ni tuiche president wetu no thikagiria president ya gucokia cabinet aria kubuta na gutucokeria mwana wetu etwa Kithure Kindiki ta CS wa interior na ndenda kuromba antu bonthe ngichumucokeria ngatho ndombe antu bonthe baba kuruta wira guku Kenya eno iro muthure kana umunenkere wira urute wira takota kiruta kairi nontu gikuikio yatima Kindiki achokwe wira ni wako kuruta wira sawa sawa bantu tukuri ndari nkuga na ngatura nkiugaga ndari nkwira president atigatemanire munyana makora nontu Kindiki kuringana wira warutete agitwika namba 1 kila wakati itu respect akachokwe wira ni uyu akenontu rutete wira kuonekana na mucokeria ngatho mu congratulate no twagirwe Kithure Kindiki wiro yu arutagira Kenya bonde bateba Tharaka Nithi batari ba Rift Valley batari ba Central batari everywhere muntu athurwa na thurwe arute wira Tharaka Nithi county ni twegwire twanibirwa rira president ya butire Kindiki lakini twamenya nake atingeregire kuruthogu nundu atasha kumutiga wenka na irachi mantu machuthirwe mondo wa muntu rutuwira wake nundu augire nenda guchuthiria ku evaluate performance ya cabinet na Tharaka Nithi tiu kuma twagire independence kana kuma Kenya agire uhuru totano na waziri ringi tiga Kindiki nwe waziri wa mbere Tharaka Nithi koguo nimenda kwira president thank you nontu agutucokeria Kindiki thiinwa cabinet na Kindiki nake ni mwana wirutagira na nurutite wiro wa Kenya irutirite agwatia president wira irutirite kabisa twire Kindiki nake riu ni mbuga akuona president no mwendete na wogu ararutagira president wira na kurutira Kenya wira endelee wogu nontu nibu bwa mucokia ringi cabinet ni wira wake ore arutirite wananchi kogu endelee wana kwenda antu wogu endaga antu na kurutira antu wogu arutagira wira kuri antu Tharaka Nithi umundi na Mount Kenya yonde na Kenya yonde nontu Kindiki atetethagia Tharaka Nithi yonka untu gukura ina andu akuria Rift Valley kura kwa ina andu South Rift kwa ina andu Northeastern Kindiki aturaga ku kukiriria nthi kogumbuge nthi ya Kenya yonde ni keneto mundi nontu ministry ya interior kuma Kindiki atwike minister wa interior wananteto ira ciariku cia terrorism na kuthukangwa kwa nthi ni ciathirire ngatho na president gucokeria mwana wetu Kindiki na wibwanga ye mutharime na mutongorie na thina mbere na kiegwe nakio nweta interior president Kindiki nwena muromba tagitio arutire wananchi wira bwega na ngaya mutharime netho hene kima yaga agirite kinya mbere antu ibwega president
asanti muno nuntu bwa ucokia Kindiki na Kindiki acokia nuntu bwa wiro wake nuntu ukagwatia arutite wiro mwega atikiumba kumucokia kungu katha president nuntu bwa ucokia Kindiki nwendere nuntu gucokua endelee kuruta gwira na ombe kurutira Kenya yonthe njumura na nikenda thirikari yetu yumba kwithira sawa mwena ni bwega na turaromberete Kindiki muno nuntu mwana wetu twendete na iguru iraugite Kindiki no mpaka acoke na tukena muno ana niyo Bishop Mutembei gukena muno Kindiki gucoka. I'm very happy. Ugibwega nonto bwa president wetu kwa ni bwega na ibwagirite cokie mwana wetu Professor Kindiki uragwe twije narutaga gwirembega narutite gwirembega muno ndene ya Kenya asa muno mwenani wa interior tukauga ibwega kiri president nonto gutucokeria mwana wetu cokia nkathi nyingi muno nonto bwa president kwendera mwana wetu Kindiki akamucokia gwirani na bara bange bae nabo baingi batiacokua tuona Kindiki acokio nto wake nkamwira nathi mbere na kuruta wira gwake bwega nathi mbere na kuonekana bwega nikenda muturira gwake ukaigwa uri mwega itukenete muni Kindiki atugakena muni president ikumucokia wirani nathi mbere na kumwatira gogu amwitire atikamutayaniria atuike na kumwenda na bathi mbere na kwendana. Kameme ya Wero FM 96.4 nithiritwe ikikungwira miaka 17 kwithirwa igita ruone aria rugendo rwambiririe mwaka jwa 2017 na ntuku ya igoro atangazaji ba Wero FM 96.4 ni baronire kanya ka gukungura miaka 17 ya kameme gaka. Kata ni ya Wero. Kata ya miaka 7. Kata mwanangu kata. Gita kugita gita. Usia boa. Weiboa. Ini keki sio ugali. Ini keki sio Ini keki sio ugali. Keki. Ini keki. Ini keki sio ugali. Ya etera alaging saringe. Ini keki sio ugali. Ini keki sio ugali. Ini keki. Ini keki sio ugali. Ndo miaka nini? Bigore akari. Bigore bora. Ndo miaka nini? Ndo miaka. Head of radio. Apokee. Head of radio. Situpigie chanto wase. Semena 100 sio? 96 plus 4 100. 96 plus 4 100. Hapa hivi tuko na presentation kila kitu na 100% mazee. Wapi kelele ya Wero FM wewe? Aya, makena na mpira pale kalisha head of radio matano. Na hii keki tumetengenezewa na Tina Bakers. Kena moda? Head of radio? Ale Kings pale, Ale Kings. Ati manager. Enda karinga ngero mazua? Nice. Kizungi kia siasa oye! Oye! Matindula oye! Oye! Asante sana. Nasikia wanasema eti nikaombe kura, najua ikamuchara uka miaka 7 bakwenda kuruma kweli. Shansamuka oye! Shansamuka oye! Tudarimwe oye! Na utarumia Mukwamili Wero TV. Sindo? Tobarumia. Rumei wewe wa umosie amia kanywa. Remwa yale etara kwa bako thugumule kambi, etara barite kambi. Ene muthikirio Wero FM urotwira Facebook maria twambiririe miaka 7 ngo tumurumie 7 ya 6 ya 5
yana ya thatu yele rimwe kele ande barire tu barire. Asante. Itana mbere kurumira nteto chietu nchokerete nyuma ya kagita kati kuraja na nteto mkuruki. Unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Wapwani mpo? Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kemkem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care kwa nambari 0719 077 077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life. Kamino aja kwe. Ya, kamino. Tigani. Ndi ng'ombe ateje. Ndi nyondo nuja tukangire. Mwere utebwa. Ndi mando mabija ateje ria na ndi kama. Njoni. Njoni antedia. John, yes kebambi. Imbio kwa ng'ombe cha kunundu kiutendera ubwana. Kuterera kwa ng'ombe chakwa? Jo. Kwa tumbia farmers daily. Jo. Tumbeje? Mimi uteveria ng'ombe wanja weka mapema. Jo. Nedia linge. Ng'ombe kwani atukangi nyonto. Urito kama umegwata nyonto. Ya kugera maguru bwana. Siri imbio. Siri memwe. Imaguta kama za farmers milking safi. Maguta jaja. Jo. Yakaligeria ngoto kwa nyonto. Jo. Mastitis. Eh. Nankwera amulo kabuganga iyo ne kwera. Kuote kaigwa.
into bibio ndo kugira inanga bita munene tetheke Ndiye ndukene chionde kinto byandethia kauniye ndukene chionde nande into byonde bakukunandethie ku bire ndukene chionde cha Agrovet irire akue nagwe tulingire thimu kurukira namba 0724 000 879 kana 0768 409 625. Nilikutengenezea kitu. From different worlds, come a trio with a shared destiny. Ikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The beauty and the beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Ngukugwa togeni oringi kirinteto chetu cherutha mugwanja ngichokera na chionkuru kimwandiki wetu wa Ntito Morgan Mwitini agutonia ikinya kwa ikinya rugendo rwa Kameme Kaweru FM 96.4. Kuma mweri jwa mugwanja mwaka jo 2017 rira kwari na mundu na mpio kathetune Kamumiru Kameme Aweru FM ni yejire iratharia weru na kurita mumiru mundu nejo Kenya na Kenya. Kuma riu Weru FM nithirite na ipindi mwanki vya gukuthomithia gukumenyithia gukwamwago amwe na mawega jangi nkuruki. Ipindi vya Weru FM ni amwe na tutharimwe ireretawo ni makeno matiri kuma thako misharukire mwanka thea musharukire chanchamuka ireretawo ni Karimi County Martin Gichongi Odula na Mukurunto Thambura kwambiria thea musharukire mwanka thenya tuthunkume ireretawo ni Munene Gitongo Kagui kwambiria thenya sharukire mwanka tha mugwanja tuburuke ireretawo ni MC Tash na DJ Ale Kings kwambiria tha mugwanja cia muthenya mwanka tha kumiciogoro nyontoka ireretawo ni Mwenda H the Pilot kwambiria tha kumiciogoro mwanka thea muciogoro Regimenia ireretawo ni Captain Godi the Patron na DJ Tush Untamed kwambiria thea muciogoro mwanka tha ithatu cia utuku na Manto Kimencho ireretawo ni Christine Wanjeru kuma thainya mwanka tha cia utuku amwe na Jaza Jonde Weru FM kwa miaka ya mugwanja nithirite kiumara muno na aria atangazaji betu bethirite bagichemania na mashabiki na athikiria bao konene chionde kathetune Kamumiru kuma thuchi mwanka Ntonyeri bubu imono mono kiri mambura ja gukungwira mbathinde cha Weru FM au Kabere na kinya guchemania kuromba na kuthathaya mwathani amwe na Kristo ntere mwanya mwanya Shamiru na Tharakanithi. Happy birthday to you, Weru FM. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Nia Weru. Happy birthday to you. Weru FM nithirite iri mustari ne jambere kire gukiria na gukuria iheo mwanya mwanya vya Meru Jawini aratuthirite tukigwatanira na Aini Kathomba ba Meru kenda gukundia muthikirie mwago uria kubatere Me no want no talk, me want employment. Me say no waste time, me want. Me no talk, no promises. Nkuruki ituthirite tukigwatanira na clients betu babaingi bara tuthirite tukiritaniriria na bongogi clients baba bainya bara bethirite bagitwitikia ibatetheretie Weru FM gukura na gwita na mbere uria kwagirite bonge bwa gitumi ni kumenya atiri Weru FM na Weru TV ni ciakure na kwaramia mianka ara mwakene jo 2021 Mutongoi TV ya ciarirwe na yathingatirwo ni Mutongoi FM tere Chiekamba untu bura bututwikithite nyumba ya Nteto na mbe mwentereji cha Upper Eastern Kenya na ndika gitenda gaka Weru FM gikungwira miaka mugwanja kurita Mumiru mundune itugugwikira wirane bwa gwitania nagwe ikinya gwekinya gutigira ugukara uria kwagirite. Happy birthday Weru FM. Morgan Mwiti
Kamiti. Weru Njuma kuma studio cha Weru FM. Nabo agwatiri ba kithomo ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi ni bathithitie mucemanio ni kenda gutegerera ni mbio iri na thina ndene ya macukuru ndene ya kaunti je kumania na migomo iria ithiritwe igikujirirwa kiri cukuru ithatu ndene ya kaunti je ya Tharaka Nithi aria muno bethiritwe bakiorota mitandao kumania na migomo eje bakiuga arito baba ingi bethairwa bagitonya ndene ya mitandao na gutegera bura kugwita na mbere bagacoka Kobia. Cukuru ithatu ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ichigitwe iri na makarika ma migomo ya arito ata mwino ya chiri untu burabutimite kamishna wa kaunti ino David Gitonga aita mucemanio na arugamiri amona agwati mbaru ba kithomo ba kaunti ino guchwira untu bubungerekana ukinyaniria bwantheto ukurukira mitandao bukiorotagwa anene kuigwa burigitambia kinene kia migomo enu. Kwa sasa tunaweza sema Tharaka Nithi hatujaguzwa vile migomo, lakini ni vizuri kujikinga. Hivi juzi tumekuwa na migomo kwa zile tatu na ni jambo ambalo hatungelitaka riene, ndio tukaamua tukae hapa na wataalamu wa elimu, ma principals, sub county security team, county security teams, ndio tujue ni vipi tunaweza dhibiti usalama shuleni. Kuna hii mitandao, hizi mitandao zenye tuko nazo, watu mala unasema shule fulani watu wamegoma, mala tumeona ufumi wenye unaenea si ukweli, na ni moja wapo ya zile vitu ambao hata tunaona zinaleta furugu kwa vijana yetu. Atongoria babaende baugite ati bagatigira gutire na migomo ekathi mbere cukuru cha kaunti ino. Tumekuwa na nafasi mzuri ya kuongea na principals na kuambia ya kwamba ni vizuri waangalie usafi wa shule, wakishe wanafunzi wanafunzwa vizuri kulingana na vile imepangwa, na pia wawe waangalifu sana ili wawe wanaweza kuangalia dalili za migomo yoyote na kuhakikisha ya kwamba hakuna migomo kwa shule zao kwa ile wakati umebakia ili muhula ukaende kuisha. Washikadau wote waweze kutusaidia kuongea na watoto wetu, wale hata wa day schools wale wanatoka nyumbani wanakuja mashule, mjaribu kuongea na wao, waweze kuangalia kwamba zile mali tuko nazo kwa mashule yetu, mali zingine tuko nazo kwa mashule yetu ni mingi, imechukua muda mrefu zaidi, muda mwingi sana kwa kupata zote kwa kujenga, lakini wakianza wengine kuchoma vile tunasikia ile kaunti nyingine inachukua muda mchache sana kuharibu zile mali. Kwa hivyo tunapoteza mali mingi sana. Tunaomba tafadhali tuweze kutunza mali zetu zile ambazo wazazi wetu wame sacrifice kwa ugumu zaidi. Barenda arimo amona arugamiri ba macukuru baerutanirie kwaranagiria na arito kenda bamenya mathina mararito babu bari na mombere matwika kironda kia muteneka. Wao wakikaa chini wawe na vikao na wanafunzi na kutafuta ni nini inaweza kuwa inawasumbua ili wapate kusuluhisha mapema. Na hata counseling departments tumesema ni vizuri ziangaziwe na pia ziwe more aggressive ama ziwe more active. Pia tukasema ni vizuri wauzishe wadau wengine ili wao wanaweza kutatua maswala. Tuko tayari kama kuna jambo ambalo limetokea mutuite, alafu tualifu kikamilifu vyenye mambo yapo. Any element ya utovu na nidhamu tunataka kukashifu, na tunaomba washikadau wote tafadhalini muweze kutusupport ndio mashule yetu weze kutulia, na tukitulia namna hiyo performance itakuwa mzuri na tutajenga wananchi ambao watakuwa bora kwa nchi ya kesho. Nkiripotera Weru Wikendi kuma gicigo bunge Chukaigamba Ng'ombe, mbita wa Samuel Geshima. Nkatho cha mwanyi kugwatanira na bautwikire nteto